okwato bururo kwaba hari Mbarara High School kandi kwayetabwa mu bakuru b'emizano mu mashomero ga Ankole aho zatimezera bireho zacyugwa mu bicuye k'16 omubishiki bone konsira bine chikopeche bari mu group yo kubanza hamwe na Maria Girls Creamland hamwe na Peace Aspire omubojo St Kagabine chikopeche bari mu group yo kubanza nabo hamwe na Katete Nombe Katunguru hamwe n'Ishongoro kandi ya Kasinga bine chikopeche mirundo mingi bari mu group ya Kabana na Gracious bubangiza na Cyamuhunga rero ngano bahereze kusinga chikopo cha Shema district bari mu group ya Kashatu na Kinoni Mbarara Secondary School hamwe na Kanoni kandi Welden School abakisingira umwaka gw'2024 bari mu group J na Buremba Kitagata Obutare hamwe na Bigera Droises twakorera izoba real zaba zitarimbi kandi nitekateka with time anibona ntubasa kuperforminga kurungi abo kuba teams zibatuhereza ntubasa kuzana umupira kandi gusya muhero yakasinga okwijanka ba Kashatu mu district cyabutosha konka amani tugine ndaku ragansa bagizi bo muri banda ntija kugeza aho tukoreje munonga abo kuba team ryo mu mbera nungi iyo ntwentebe kanisa kandi ntimangu ntija kukoraje dose twakorera izuba nangwa tuziri ku munonga bakambone kizibu twazo mu group ya Mostram amashomero gutakucenga ngambone kitu jamana kwetebe kanisa ni group kiyo kuzanazana akwabiyo mwenda kusinga kandi tekateka nkitunga kibingo garzi tuzakora namane kurango twasinga buri muzano gona twine mu mashomero tugorobi kandi twenga defending champion St Kagwa nito tugorobi bakuru baza timu baraburwa kwetantara kutwara abazana batashyikire ommezaneje abwa TV West and Alogias byamukama